Willa Johnson. Willa Johnson. Hey. Pula meli. Tola tau guli-guli. Pula nako kaos. Pula binaka na siya mamay. Konnichiwa, Kapani. Bula mastale. Bula naka wata. Bula tuane batuale. Luta. John. Leo nakalaro. Yes. Naka ba leo ni bulu binaka na siya matikumay. Itong bula binaka may Australia, Western Australia, itong bula may Serne, itong bula talaga may Chavani, may Amerika, Arnayandra, tubo na bula-bula, binaka na siya mamay. Itong bula binaka may Nakelo may Televu, Marida na Lainde, itong bula binaka na Maramanayta. Binaka balip sara na siya matikumana ka binaka ni kuwa. Na tos chunga na no da vitala no ni kuwa membaleta na yan no rotuma. Ia no ai mauri lavo. Ia mauri no ai Dr. T. Ia mbula be kenda na wakanda na kabini kuwa. Baka era kinda dala na wakanda merotuma. Era sini na maka na kena lako na madhango me tuwa na kikina na vitala no keretuma. Dr. T santo na kana non ramaro tsukana wakanda merotuma. Na non rasangani nama kana kena mai tawodi na bata-batango na veitalano ve ira na wakanda turanga marama tambu sakayani na buno baka turanga rutu me baka tantangula daw tu mai viti yan tato baka sumta kana ndo da kana rakadi ba ko na turanga kena marama ne wale sena ngona iliu na radio fiji maka ndo kadve kino viti bata ke rutu darkana rasangani kinda dala libra baka taru tsuko na bata-batango Dr. T adamma de mai baka tabikina na buku na nonra binakati mera mai vital no ikena madango na wakanda merto msange ochanga na sana na tasir ando don mendia na madango na tiktik bu na sana bakaturang tele sa kero manina no machuk me manitik bu na vital no kero tuma kero sang sarchuk ni kila ni sam ni ambaking ne kachin katol ni bulome na bulindoi na mai ambaking donan raw wasang bulukin na non to me marau na non to mai tungalala na buno bakaturang rutuma mai vi pertania Arto sa merto mechin kawalu bida walsang kandu iya iya santra kan ramaro te ko takati iya tal no manda berarti no bulai no madang era kinda tal na bulai no nonra sureti maramai tal na sebada liu ta kasaranga honorable iya Maria taringa mato. Dina, binaka balip sarbe na marama minista baka vengo Maria taringa moto. Klana baka rong chukumena ka binaka ni kuwa siya masar chukumeni silandi. Dapa mi binaka ni ngole moko may talano weekenda. Na susata ke mai me doba na nona laki doba na bitu tulelebu. Na biboy tambani matin tumibit na buku ni tambani titi o kwa leki bulo kwa na tambana ni agriculture. Lengui ngas ni buliu talaga ko na Cornivia Agricultural College ando talaga kanda talita kanda buli da may bua ni abuli ko may na sudo may na buso menita sir do buli na ka may na buso do buli maleka na turang maramanita may na buso laki buli talaga inda bulebu bakalilay na primary school sa kalilay kina o tsangay ngole ni ko ay Dudley High School abuli talaga ko ay BMS Valentine
E da buta chiko ko. Iya, Valentine, iya. Iya. Da vai ni binaksara baka lebu bua na nona mai wasia chiko ko na noni talon dona ka na nona baka bini binaka. Na bewe kandi na bese burubura wili kino ira na wekanda na rotuma wili talanga bira na wekanda na viti e na nona mara utaka na nona wosa baka viti na kena rongo binak ngai tau matau lako Sambo rongo binakandina we kenda mandanganda bosta kana bosa baka viti ninda me rongo na nona baka madal tako ko na tito mbo kena tau kena rako kena rongo binaka e baka e tubo na batini beka na nona baka madal ko na nona baka ngata kana bosa baka tuki e marama ni rotuma e kilana bosa baka babalangi e kilatalana bosa baka rotuma e sange mbole ko mai vital no bat kikim ni doktati e na bosa saranga baka viti sambo momon au ndra kamdanga kena tarayau wate kena nonra talita kachumena wakanda mai viti erambula batem pake ko na tambangona na nona mararo to ko na kena rako na bosa baka viti doktati ngito teranga ka urede chuko ni liu mantanga meroto mera kinta taltaka na nona mai baka te baka da buko ene bata ko se bada iya dia na saranga da marotaka wa di nona do bamure chuko ko ne bata ngo wala kini sianga baka do ninto talata na nona to siang mati ko mai ka martak sar ni obitar tarwala bo na no ker wa siang ni ber sa baka do ni mo ko ba bini binak sar baka lebu na yalo ni lomasoli na yalo ni bewosei belata na bata ko na bata saranga ni bewosei kero siang ni kilana kai be ka ke me baka kero do tukuni tuka ni ngona bata saranga er sureti mai so er ngole mai menta be bata vitala no da me bindan rebaki da vitala no baka takana turanga George Factofon sing barombuka ko suka lista le rotuma na cinka dio 5 ke na cinka dio 1 mbo ta putu ya sambo rongo benaka no na talano doktati au baka samataka chukon na nona bakalisi irana wakanda merotuma ni lebu na wakanda merotuma lebu da kavira Ersa chuka na tondo kirtum. Dia na sarang. Mengelisu ko mengkalital no taka nang bola ya Antonio mai. Dia na todo. Iya sambau. Kami. Ena be bagong kitin na biar na wakanda mertu mer sambai tumba ke na tondo kirtum mer sasangam da kamera samatal. Ena nonra delania bu biar na wakanda era chuku mertuma. Dia na todo. O tina vital no bat ke Marieta na kavalib sar madam na nomuni ngole mai mai bulong ngori ke mami na nomuni tal no rong vinaka ke mami vakasinate ni mami noki na mbongi ni singa tu site na nomuni mai wasebi ke mami na nomuni tal no na kavalib o tia sangai ngole tu mai na turang bunuai do kelikeli mai na university mai Auckland o Professor Thane Ledfogat la turangan ko ala keli rotuma na vital no talga ni ko kro no se chuka ni so na be karto kunne na ngonor to keli me rotuma to talana ka usa ta be labo to ka na lebu ni turanga marama vitar tarmai era na numi professor the na na chiku mai rotuma to na turanga da buchanga men ya le baka dil chuko no to bal gor na ngone da bol kina santo na be semati binaka ya me ba da na bata ngo to ti se ba dia na saranga na nerubi kilai ke Professor Thane ke tuang kasi buli bata chiku mena University mai Auckland na ngona ngau kire ko kini me baka madal se ngatale ni baka ulumbale se baka tartutu satu ko nga mo ko singa dava ngau na dava me ula ko ni kini mula ki bosa vera na bekanda na rotuma mo se ani tuku sa rong bela kurang bu kanda rotuma kurang bu ya rawa kata Professor Thane mela ko mai na rangan na bata kuita ngalo ndo ya Dr. Tia Kandina bata kin dari cuma na chikin boltong be ora wata wale o solia wale ya ne baka bubul ntar baka bubul taka chuko ver na baka rong chuma baka mure chuma ne bata batango ke baka enta bena kata menta baka longa taka baka lebu baka longa taka baka lebu enda bena kata menta solia baka lebu naka nonta ngauna kena nonta kilaka betul lebu na kilaka ko ya bola itunga ya ne la como Professor Thane era baka dengu na baka enta merto sebada berarti di tanong tak sarang ako na kasarang ya ka saya kata cukup na me baka me talana udu main duruti ko se me talana tiko ni tatandra sen tukun sarang ako ngona kau da kabala tin ka dio sang bulu ena no ngole ni rotuma o tung ke lista na tin ka dio sang bulu kono melaki daka melaki kelkeli rotuma babi di binak sarbe Professor Thane lomo solito ko tukun ko
Kaya ba kain doon ngoni ni Rotuma, sen doon ngoni viti, binakata me, kaya ba kasala, na buku ni bulia na buli tordake, siya laki bulia ni Nisilandi, ni ngay bitar tarawa. Sambol at komunisa na tambang ko kwa interview me ka nambong. Nano, mayo. Iya. Iya, monisa me dapa me rona bitar tarabat ki ko maluse. Iya, na vital no binakatalangan nambong. Wana tavinda ya anda kambak. Wakanda na dorobo o maluseu. Iya, babi ni binakabe maluseu. Ena no na matataka mo ko na tomon na tambangoni. Ena noa andora kana no ratali tak na warorong ira na wakanda no Rotuma. Baka saranga lele saranga kila ni tiko to ni bata-batango membalitir saranga no Rotuma na madongo. Ele wera babi ni binakabe no lulu wera to kuno maisa. Era baka babi ni ro turang maramituke. Ro kena no mikema mi Rotuma. Iya, kalau sakit to kuno bira. Kila kema mi siaka ni ngule dabi Rotuma. Au se me baka wa pamadal tak chukula boy. No kutumbu tak kema ndorong ngani do la ka chukuna kat ba ko no soko o apa kuki doka o isimeli der lala e non ono do kati bekina recho si ti bendi ratura la do tukuni chunga o viti ke Rotuma ni kati bek menan raki kati bek menan tuku raramba e rong binaka ni dakila ni o viti ke Rotuma e ro sema batachiko mengi roba kata bikena mitangule da bira ni bunga talanga bira sa mai wili tu viti sa mai sulitu na non kila ka na non ngau na mermai mataki viti tu Rere enquanto la kena ngoni sal, ntua ngabira na levu, eroni da kawa ni tuke menda dona numira ki. Era baka mulmul, era baka munduo. Dr. Tini Sole bata-batango. Yo baka samtaka ni bocong ko rona mada ni kacin katul ni bula indoi. Me baka derki non rasoli butakan na Rotuma Day. Sa lande liu na bata-bata ni Dr. T. Me rabital no rao. Da baka kanta mertuma baka kamera nana makitiko. Ano nga nanggali soli butakina na singar daw maruta ka maruto man kacil katulu singa ni bula indoi na bula ongo ena kae yo sangalak man kan ta fesaitu Salmon do no saranga ena bosa bakarutum tabi ni binaka be fesaitu ke baka bakarong chuk mai binaka bale fesaitu. Thank you so much Fesaitu for all you do for the people of Rotuma in Fiji and New Zealand and all over the world Meba kaninda kila o Fesaitu Solomon ngas ni bulu ni basa Rotuma teaching the Rotuman language online through Zoom sponsored by the New Zealand government through the Pacifica Education Center. So for those of you who are from Rotuma listening in from any parts of the world wanting to learn this beautiful language the language of Rotuma, you're welcome to check out the website. We will put it down on the link below. It's Pacifica Education Center in Auckland. So if you go onto their website, click on the Rotuma language option and you can register. And the courses at the moment are free. So you can join and enjoy the classes that Fesaitu and Nathaniela are teaching. And you never know, things may change. With things that are coming up, nangoni COVID it may present an opportunity for you to pay for the course. So I was talking to Fesaitu Solomon and she's really encouraging as many Rotumans as possible to register and learn this beautiful language. Kau talita kami baleti Fesaitu, she's very creative in her way of teaching. Very, she's a fluent speaker. She's not a teacher. But she's very adaptable. There's many non-Rotumans learning the language. Dr. T, faik siya maalalum Fesaitu Solomon binaka bakalebu na vital no de buta toko kwen ruana singa sauti ni sa lebu na ngone ni Samoa lebu na ngone ni Tonga lebu na ngone ra chiki Rotuma lebu talanga na ngone ni Viti era sa binakata merabuli na posa bakarutuma ento don me bebe ka ungi ti bekenda so na ngone na erna kata mertuma mertukuna. That's our language and our culture. It only belongs to us. This is a global platform. So you can be learning anywhere, whether you in Asia. So na kan darabul sa me Canada. Ra chiki Rotuma, ra china babalany. Sa ratama babalany, ra sabia bulida na boso Rotuma. So we kenda na kila na boso Rotuma na kila na kenay tobo. E sinran da kachunga ngona nungu boso ngona nungu tobo oyonga.
But we're forgetting that this global platform is becoming more equal to other people. So you can learn anything online. Running on Rotuma, believe in was about Cantonese. So believe in was about India. So believe in Dongan was Kenetop. A sintra Kabakan tax of Dr. T. Saya ang sarangan doon kaban den detak. O klaw na biya babin bina kana matin to ni Silandi. May nabito ko ni matin tungo ay pala chungo. Rabito ko ni saranga na baka tabulit ni nondo bosa na Pasifika. Ya na magaw mengo na ka dio ni singa na singa tambo iya singa tambo sa natabo chuko kina na Rotuma Language Week. Right. Yeah, Rotuma Language Week ni balati ko na nomni chikini singa Sunday, May the 9th, na launch take chiko na Auckland Museum. Ia na ikatin katolo ni singa, na singa lotu lebu, na singa ni Rotuma Day. Right. Na singa, baka na nomni chikina na ngali Peritania ni Rotuma. Do matanong ko talo lakalaka Dr. T. Pero kantar warong chuk manikwa. Nito wa chuk may Aucklandi, chinika ono na yung bakisawot. Sa baka buli chuk may kina na bosa baka bita. Na maramang ko, maram ni kandabo, Dr. T. Endo tali taka baka lebu, na kina baka buli na ito ba pati kina bosa. O ya umur tunga klan yung datangan, bikin datangan da baka rong chuk. Daw sambat dakang kor, so masali na baka lusungon. Bola tamay tumeli, bola nakaukuha ni nonangu, Dr. T. Elai durmai kino fesaitu. Dorong ono kita katalau chuk bal, suri tiko mai. Ipakurang kita mai katalau chuk kita bital na takachuk na dora project kartu takap chuk na Auckland Museum. Mara suri itu mai na community marituma. Kita usah katalau chuk kita ubi kau kasar bi Dr. T. Wakata ba me kirim mandor to na Pacific na PEC me durtalangan na bosa bakaratuma. Na kwasarangan na kena bital no ya. Aralak saranga Dr. T bital no kena maram ni tonga. Christine Luminan. Luminan siyo chuko kwa ni Pacifica na bosa baka Pacifica. Iya esang matakan ni robo kabuli na bosa baka niye kana bosa baka takla. Ngona kana ital no din. Ningon sale baka dor na kana vital no. Me dur kina na bosa baka rotum tu kono mo ko yang ko sangka into na kir lew. Beto ir mandanga era lewe chuko ni Pacifica lewe da kana ken rewili. Era sini dur raw chuko. Iya bina kana dur na fesate Solomone. Kiro bina kata me kiro baka bina kata kana maramango. Eno no nangu ko ya sangkali baka madal tak berto ni bosa baka rotuma erto tarong mandang mga chuki bi rotuma o baka bina ka bekim ni Dr. T ena ingu kena sasanga sa menira ka ni merto baka to me dur mandang ay loma na bosa baka rotuma me vital na tikira nangon sa chuki ni loma sangkay kilay ni sa laylay sar na wakanda era bosta ka chukra bosa baka rotuma ko sa lambole me kina na matinto ni Silandi me bakay labotaka na kena baka pulivi kena nonra ko mo kan sandol no to station ni walesi elebutal na kana da kana animation sadaka ena bosa ke borto merani marroi Dr. T me ka ko ni le andu wala ngano tal no laka ni bosa to no ka da merto mo kembala no tal no over to you Dr. T na vina ka baka le mitunga na nonda bena numi na nonda bika witaki betal no takatalangana nito nakataka chuko na Auckland Museum doon sina ang wala ni na museum merto wartak sarbion doon na table sa tukinan na yaw baka biti malak sarani rto tukun sarto kor na yaw baka biti o reda nga na iri o reda na baskete o reda na imbe o kaberto senga ko sing imbe may biti rto tukun sar na maraman ito kelaw fully senga boli chukin na biti o kasaraw senga Ngoy senga ni imbe ni biti ngo na imbe baka may rotuma orto sa sarabio tu orto taringo talmay chuki rotuma o maniko talmay na mape may denga talberto na mape sa gitu kuno go biti go rotuma sa gerto tu kuno orto chuki Silandi sa rotuma katuma danong kunren wang korena ano kota main doon marama muningay may bitan no bat kay ko ya muningay bandin din ta kanini ni Silandi artikel nga kid naturang maram ni rotuma de na sarang ko sa kay ngoleng kinoli sureti festa itu Solomon miki o baka samta kan singyar sa wawa to ko Auckland Museum Dr. T sarawara ka juga eve mandir na rotuma gor iya yar sada ka dambe na wakanda marotuma na feke na chop suey na bababi na taroro Taman dengan mangiti may tamer ako taman sinaya. Pero tambe kanin doon ng rawlim sa nga wulo na turangan ni maram ni rotuma. Orto sa tarmorto. Iya. Tari si ko tukon nga bikito ni nalilim
sanga bulunga. Limunan raw. Aunque rendi ba ko tapung. Sa sivi tu nandonan raw sandur tu. Orto sa leng katakanga tamban di kana. Au sa ti kuno ya. Ka kun lo leng katakanga kan orto manang orto basa gamai. Iya. Na tamani ba ka dem ke mai marau. Iya. Don vina ko mariata. Bera ngunu tim biskete benga. Ora na biskete ngora la ko ba kor mariata ringa moto. Kau bat tian ke kakan. Non di to begitu ke ye. Sinda la ko altunga ni ba katikir na kanta na balang Menisland. Kento la ko na ngone la ko na kuli la ko na matabu balakede. La ko baten ke na kuru. La ko na matakana na singa ya wonga na kakan. Era mara orto kinda dala na nung ilaw in Auckland Museum. Nirto sara la ke den na kanta na orto merto seng wala nga ni ko kakanani. Merlendo ni arto la ko talang arto lebih ba kamarutai. Na tamani meke. Ko na fara na kena matangalia dada rumbi na matani museum ya tamani da nisi na toratali. Na lebu ni non mara. Na ba lebu rotuma. Vida na kanta to na turang na rotuma na lebu ni meke to rumbi da kana singa na tamani mbuno. Tamani mbuno. Iya. Bango torchom do ba malo. Kau kan itu durvalin pula. Tato kan, lebu ni non maro ya. Iya. Lebu ni non maro lobo. So baka binabinakin na Dr. Tina matanggal lebu kunin daw binanumi. Kala lebu na wakanda ratumba kan itutule lebu. Ena buno bango New Zealand si Australia. Era sin daw kawai takatuso na matagal baka orto mekio. Orto merambi. E baka talsing orto meratuma. Iya ni cukup na ni walnya maron riau. E sinran dali ka kadre to ken ko na ya baka bitsang. Ena bangare na kena ito ke. Kena ito ke. Ke baka matangay non orto may rambi Se non orto may kio. Era to la bangare mai. Ke na bangare mertong gelak mai me. Ya orto tar cukup misem cukup biar na orto mer cukup dineke. Iya. E sengar ta songare dikin. Orto kinda dala. Na dani bangare to la baka to meratuma. Ina numi ngamento kana wil lela iyo pula kan itu nan lim sanga bulu arto takabana wil na singana lebo ni non to marau arto sanga itu kuna ra mani tanto kine lebo na matini katumba be arto na wakanda na rotuma ya talanga be fisai tu ngono ko sa duru chiko ko na ndoberto na board members ni Pacific Advisory Group di museum wa bi bina kasar kin sali token dua me matataki kana na viti matakir tal changa no rotuma naka sangka itu na italano rong binaka Dr. T. Iya na yakap talangan ko lep talangan no kanta merutuma bakasang kami minda kirang kami talangan chungo sarang kami kilai ni chuko na bata ni talano with Dr. T. Baka dasar kirona binaka te mekirona baka madal tanga baka lakala kana kena tika buna bata ko ena song sar nimbalau nimber ni tika buna da vital no yakap ni ko seda Dr. T. Tika buna da mai ko no mo baka madal na kena tika buta kena bata ko merakila na kanta merutuma. Iya, benar kembali benar program ko bikin din na sangay sa may bakan dua. To yung text lang may bakatambakin to biranangon So it was a children's program. Exactly 1 year ago. Anangon na sala kumikinan na COVID-19 usakila chiko ni sa song tumbuchiko na ngone may viti usangay kerker biro na ngone batikilabo me ito na programo me dakabir na ngone ni rucho kay bali me kimamitalan no kimamilanga sere kimamibuli sando na kana na ramaraw ni tumbutumbu na besi nga keve na rota na rona sigando na magawa rona program do na magawa rona program do na magawa na tin corona kaloko besi nga lebu keve may viti ngono ra basi nga lebu nanrongan basi nga lebu dakay na do na program kimamilanga sere talanoa kembulida na roka na ika na manumano na bikaba ya sala kala ko chuka na bulin ko bera na ngone salilay na non ra sema menangon sale bu na sema meningasi sangay kira-kira bo bata me sarabuli nga ngone na lo ni madawa yo ira nang kasi merabuli may na mo ni madawa sangay dol kin na program na singa bakrawai me non ra nga nang kasi iya na vital no na bata-batango vital na tiksaranga lebu na kai era sama na bakan titikir sa takabo lebu na wakanda balai tu na boso baka pertania sini boleh na boso baka retuma sini boleh na boso baka India berna wakanda na India sang ni boleh tu na boso baka viti ko ya kwento lebu na ngone weekend bakanda kaya nda sambo bulu toka lebu mandanga na kaya boleh enda ulika enda sang tu mandanga ni kilana kan balma sabrin ren na basta lang pabalay na bakanda na wakanda sini boleh na sangkay siyang sa ko ya kwento na kita lang ni bata-bata ko na be kaya bakanda kebi me usei ena bosa saranga enda sudu bata kaya me bakanda kelacho kumerto me viti e tollan raw na be bosa kede ni ocho program ko nang kay durma na wakanda bola
menanga metal no talanga bekenda ya na pune baka idor kine bata ko me o kena me vi matangali baka dindikia e bola itu na bosa lebu baka pertania me basura ki baka matelai e na bosa saranga enda bosta kana besinga merenda kilana kana balambal ni lebu ira baka dindikin ko era scientist era professional lebu so na baka dindikin ko le ur tal mena chin kawol nan raw le bola era bola me le come meren me baka ndote ko na bata ko meren buki na non tabe baka ramtaki ya sinde baka surata me baka kilach ko baka mertuma go sinde bata ni lut ya na nero disclaimer ya sangat talangan ni bata ni politik iya na bata ko is very neutral e vital no te queda na beka que me politik de menanga ni teu que me viti e na vosa saranga baka viti me baka na vital na kabni ko e kero na vital no te kertuma e na nero vosa saranga baka viti awakati ku dokter tin toran bolong governo kan mertuma ke da kan dore bata bango mertal no te que viti sendo no puno ne besi burgura e na langua bakartuma se enandali bakartuma enatata bakartuma ena bosa saranga bakartuma ya dono bolong weekend na kanta mertuma bakaso rakachumai oro du turang ni bitio kiro sindonan ran rotum chuku bikirau ye lew na ni roito kan na rububal era rotuma ya na vital non saranga tungo ya na bune kiro kaweta ken me kirau bosa takana bosa bakabitina tal no kirotuma mengai bolem chuku bikada na kanta mertuma no muni sangati ko mentu na kanta me itu na bosa sanga borto merni tanko magiki na bosa ngo sewa da dokter yon bina kai on to marotak talanga ya vi fesai tu don bolem bina ka sa chiko borte ko bundo no to program ni radio me ni Silandi na bosa nga bakrotum sa na tiro sig ba madal takali boli tuku balati ni nangai tabot ko na mada ko tumai iya la kana pa madala pa matela lai nangai wasya ngai no fesai ena kana da ko na patpata be kana ngano kan mertum menda kila na Facebook page ko sa na wala mata e me tabot ko na karos ko bul kanto ne perali ronondo rosang bul mek sauch dodon me kito celebrate kan anniversary na madango ya sama idingo rotuma sana suka imuri na madamingo sana ngai loreki ndona chikina singa me kerong ke waseki na be kasama yado de sauch ndona mbake dokter ti na lebni tamatara ratale takachuk me page na likes na tala no with Dr. T rosa wul karunon dolu limunan raw na sama yo chungo tanembak o ira na muria chungo mena page na followers tol sa wul kabanon dolu limunan raw nanda songko ni raw ya wala kata chungo na bitu limu sa wul ka bitu na dolu sino ko na kene wili me sora kachu o me lebna wili sam na ibat batungo ver saranga era vina kata merabuli merambo lebunon rai merambo lebunon rabakasa Dr. T sa sange me bagador que na bi kakete ya yo dona kabe ba kurumbuta ki Dr. T ndo rei de chuko en analytics ni back page ni tal no with Dr. T na elima sanga bul na pasyente na wakanta mai viti era sanga ni dalata ba kanda por karamo 50% iya yo wana lima sanga bul na pasyente ko na non rei ambakine bula chuko mena tul sanga bul kalima kina ba sanga bul kalima lima sanga bul kalima na pasyente era ba karong chumo ko kachu with Dr. T na tol sa bulu kena basa bulu kali me yasrangan em bakini bakal lubin kembali biar na wakanda era bakal lubin chuko maibiti era sindala na program ko sandra kan ni romarau because that's the target audience but your serangan ko merator bakal bibi mera bakal bulu de biar na lubin ra na bimbi ni nonda kileken da kena nonda bosa taka usuraki na bosa bakal biti se oyo mai turang ni nambukumbuki na langko abaka nambukumbuki o Dr. T maramni kandabu na langko abaka kandabu ena bea sana china kabai biti wuni kinor tu china kalima menda langko ata kasarna na nonda langko meran rakilati ko na lubenda yan dor kene naki wala na YouTube Dr. T yun na bakal lebu kero marota katalangan ni bunga na rasya macuk marang gas ni buli na bekor ni buli sarando bitar tar cumai ni sando bantak sarcungan na itamba na video kero sando bitar cukan me pakai ngatek sarngan na lomo ni bal ni buli ando na ka kero marota sarngan sando binak ke baka sobikem ni na gas ni buli binak ni bantak na video sa na itamba sa solitu na ngalala mo ni pakai ngatak na kambing bisar nga me waseyan ye bira nangon nangon ko sa sibite chuko ni wanon dolu limanan raw o irna sa subscribe na YouTube channel sibital chukango ay ronan raw bit sa ngabulu na lebu ni video sambiu da kitu rote chuko ni tol sa ngabulu kinando na yaw na balabu ni video
e rutuma tangana rutuma ngo sa wala ngo ni chini na video imbu da kana lo mangani madongo to to sarva ka uti akero marota ke ka sota nga ni sia machukmeni kuwa o klan ni songo tumbu chukme viti sia ngachukna vela ka ke bunga bikem ni sia machukmeni kuwa rota nga no ni leki subscribe na nero YouTube channel sia ni somi ni taranga na bakasari merimba ni subscribe na YouTube ang idake na yada nga ni YouTube channel na Talano with Dr. T. Kaya tap nga na Google Talano with Dr. T YouTube na lako take mai ningay tapak nga idake ni saro ni dursar nga ilam kaya makachiko nom ni Gmail raw automatic nga to talaga na bakasalaber na wakanda kaya bakasor na numuchuk mai chukumba ka biyarto na ilabo merto da kabana bata-batango mo ni rongo da na wakanda ene kabni kuan na nito budget zero ZERO kito banga takasaranga na yayanga chuke bal kito kero banga lebu nangone na digital media ro matau na kena tubana kena video mata kena daka na back end na kaket kedya banga takiranga na lebendar chuke bal totola mato lebu naka renda bulida ne tumtumbu beira ke baka sono wakanda no muchuku orto connect me bana Zoom ke da kona Facebook orto ngi upload bana YouTube na kaket dia wir saranga na lebenda renda rabu ke kenti ke me da kabando na bata zero budget mo ka weekend na wakanda na kabni ko kene malmala ke baka chuku weekend na passion na passion na kena langwa baka babalai ke chuku weekend na passion and it's a hobby you can create anything ana kamu ka weekend ni ko ni lebra tar chukma ndona company chungo I Hawaii to the capital chana program go to tarang chukma we don't know budget how many 100,000 ngai ka Dr. Tiberto we have zero budget ha ya ta ko ta chuga ndora ka enda matuki na kai wit na kai Pacific we can improvise and we can create things out of nothing ni chunga weekend na kenal esundon ka kitong ke bebu ko chunga baka vitamin baka bimbi ko ronongan ni rakilabe na ko ira na mona liba kena ngada lalai iyan ta sangka sa baka tika misa seringa moto santana biya kalibir nga nalba merbe ka tonok matanggo dakam matanggo so wala Dr. T kaya antona pos numbol weekend na ya kabni ko na no mucho ma sa totol baka da arto sanga record nga ba na Facebook salan detal na YouTube totol sarbe nga ba na musik baka mbota yan berna liva yan dora kang binakat me kero baka yalong kang kategi kenta na kabni ko be kenta na wakanta na sana baka turang ortuma sor na no mucho kumara baka dor sana kang ko sinindo na kain rendre rani tabi mai Talano with Dr. T @gmail.com kero rin baka salte kimne sana kami da kaba menda mai baka dor bata na kang ko menda ran da tango makakina nanda langwa sana nanda bosa baka rotuma ya kabni ko merani buke kenta chuga no ndala kala ko le buken sara singan riwili bola sara ronga meralak ngana YouTube sana Facebook merong ngada ken sana vital no baka tumbu ngorong bakang ko merendra buke kan yo kan maro me kero tukun telanga sa chuken tu bina kate me sponsor kero chin tukun na ya dana ninga ya do menanguna kero nanga tukun be kemni le wora bina kate me sponsor yo kero sando tingita ko baka mata mbet kero sin bina kata me la komendo ninda kodota na ilabo mbeka erna me lawa na program andar ka kero sa kasam ta chuko baka titombu nindo sponsor me la komai me baka muria na kasaba kay dortiko na kakuni tangu tubi na biyo ka ni sa chuko na tul subul ka ba na utol lemnan rawara sa mure chuko mai nakatapiti nakapalebo na kena ustu bimbingan na buli antara kambimbi na buli me kaya rando kabi kenda na nantangkase kenda na buli second ba kaya taba me da pasarangan di sandalay wala kaya ni na ngara katundua tosa chuka na buli dona marama bitar me beni ko barong kumoko na boing na nito bitar no bat kay malusewe angay tukuno ko isa yung beka usang berata na buli au tukuno bi ko senga kumnising berata na buli kaya baka chukubi kita na kena yalo kaya baka manang usang bagalim sa bulu serang ka ni buli o de tukuno ni sa tambu mele da na lim sa bulu sa dende mo ko tukuno ko na talita ka na vital no bakung gitu ko saranga me sasanga talo ko me listal me buli total na ngoneleo ibitar tartal nga mai tukuno ko dono ngona balabu siang tuni ba titu na pandindike ni master's degree sama imbita tu me baka demu tu sama baka lele tu taka chiko
na vital na nambongi bakai durumi ko e vida na sangabul na liba na tuno ko au sambo leta lang mo sa lista mo libuli $5 vol bakai biao mate ngore iya tik rotuma chika tik rotuma iya tamana turangan ni rotuma na marama tinana marama ni viti iya dapa bini binaksar na maybe vital no o maluseu buki ki mamisar ngai na buki kenda kede na ulu tangan ni buli ni sanga ni bakaialeal na buli me bakam nga madal taka cukup kwa nano kwa sali rawat na degree le taka tu benang bange le taka na tamba ni lavo sa ga bina kato ko mi listal me ko mi bulita rawa cukup na bubal iya sindra kandren sa bina kato ko mi listal ndonu na kambimbinga ndo tu kuno tono kada minanronga na yalonga mi chundondon o Amerika iya ni chuka weekend na yalo ni nonde bina kata menda buli se na taba ngande bina kata nda bien roini se da bien meke se da bien dula se da buli keke se taba nga en rawa ni nda bina kata menda da kaba en rawa na valeu na ka doktor tiba na ver na kanda na vital no na mbongni ko na ital no ke ratum so na bakan diki e kero bakarai da rawa e bina kata menda mbulongo dikina menda bakaraw kina menda katar tokin no amber na gela ko mena bunuan ni boso bola iya takobolo sa wawachi ko mesala dia na kloko ko sabia frail tu no ose na vitio sa frail tu no so bango takobolo wawa o tumanda na vital nongo tokin ni ko iya dol sarang to marta ko no ngole mai ye ni ko kero na no mucho bat kelabo me kero wasia manangani so ni tukutuku makao bat kero tuma gombe ka una ren tukune sa kampe ka ni tukutuku makao ni kana tawani o rotuma gone tukutuku makao mbe ka ni be kai kleiten kino rotuma me bakana manu buka na be manu endel ningele na ika lom ni waitui kena sok sona kai biba kurumbitak kero sa mai takap sona bandindi ke membali rotuma me baka kero na numu chiko elabo na tukutuku makao ke rotuma na kana tawani rotuma re ndo maka meninggai tarong bak ngai do na turang se maram ni rotum na bibento maka au na wasia ngai ni soni tukutuku ya takap mayo Professor Thin la Lady Fogat blatino ko ni archaeologist kero ara ka kabat na do ngona ya una no mga kina una tukutuku ngai ni tukutuku ni bandindike ni tukutuku makawa membalata na kena tawani o rotuma re ni gai vital na takabat kindo baka na bakanta me rotuma se munila ko talanga indo na website ichiko na rotuma.net lebu na tukutuku benaka totoka bako chini ngolenga kina sa tukine lebu na tukutuku yo indo na bakanda kero sanga chiku kambalo melako mai menangai metal no bekenda sapa kayo chiko yo sa kero sanga bako enang kay damba mo ko ya enang kay tukuntal ni bekenda na kay tukutuku mangai tal no bakata ko na oral history and legends of Rotuma don na turang ni Rotuma talanga bagay rongo nda kambak na kena pas mana koro bagay dang ko en no na kilaba ko binaka na bekas kita butanga o dokter tina kena nda usaranga mangai metal no bekenda na turang ambale kena maramambal na dorobo kena ngone leo ke bekim ni ngone Rotuma ena bekai kileten kena Rotuma na balik sari sebelum binaka George Factofon warong chungo may nandi pambul sar chukina no muni mata bubali binaka bali bu na sema mai pambulan ke bikem ni todo ko na beturanga maramang bali na BCBT kero da baleta chukina ka binaka ni kuwa kero ba ni binaka chukayani ni na na bekaya tu cuma ibite na buku ni COVID-19 kadiwa kum sabak ni tukan ni takin ni na bakamuria na lawa sabir ko tori mai na tamata ni bula wakatelanga kina na matentu ker menta bakamuria saranga matana no muni bula sa tiku saranga na lingamuni mesani tiku saranga ibal me bakasa dari cuma bekaya tu cuma India sabando bula saranga kaya sa ker kinela boy menta sa tok saranga bakamalu ibal menta bakamuria na lawa sambil itu kumai nak bakaliu yang dikuan tanang ante talman de rotuma me bakania sa metalono mara teringa moto vetu kunen bikim nengarka no aya ma mauri iya nak baliu nak lavo sampai pamatal tako na vitu na tikina me rotuma esa tabuta chiko kwa o itu muta o itu tiu malhaha o chuchu, o pepche, o inafa. Bata ke no atau. Ko arto na levitu na tikina
Totoko pa ko tia vida na mape au samba di levangara mape mai na vida na singa sa utingo e na ngante chukino rotuma me baka satu kuno chukino vi kala siket sa dola kuchiko au ndo talita kana mape au listale na sona mape ngo mape makau saranga au listale en Chana kawalu. wala chicken na chiknisin iyo chin kawalu baka dada nan rau 1826 sona mape makau ndo tala mape ngo 1770. Wow. 1770. Chuka na British Library. Right. May London, yeah? Iyo. Ngo na mape. Ang rinta ka ito na turangan ni Tahiti o tupaya. Manisoli tukutuko ko be Captain Cook. Iya. Ito na mape 1770, 1895, 1896, 1898. Ngo so na mape makawa au nanuma menda saraba bata ni kuwa. Au ni taka ni na talitak mo ni sarava, ni talitak mo ni reita. Ya. Ate ko butalang golabo. Andon binaka Dr. T. Ya. Do benar kana pa madala na map sa tonggo. Iya, weekend na sini kilay bitlevo, inda tumbe ngamero tumang go bitlevo. Bote ke bono levo, ona lo mai viti. Iya. Tabi oni tok ngona etu sawa. Etu sawa mbal ortono wakanda tomero to token woliku woliku ke viti e baka to kana mbulimbuli ni sorndo ka e baka na mbulimbuli ndombe kana ngone e olo baka benaka se baka na mbulimbuli ndona gita ni to toka ndina ya me tora kambimbi ngo menda bulida da reda na mape kena bono itu kino rotuma bono ya to ko me baka madal tak to ko George Factofon ni sa dola na non rotorara ni wanga buka mai rotuma ya ndo naka sa risoli umbe kana e bondo ni wanga buka re sa kena ngona mbe ka me bakalilitik sumbe kana bondo mero ni lele weekend me ngande yani. Jadi sana nggak tahu tadi orang ini sekali mana mapping kok, tosen kok boleh kan? Orang rawat tal kan temertum, nabe tikin na ibiti, itu muta, itu tiu, malaha, cucu, pepjay, oinafa, wata ke no atau. Cukup tolong asal nabe yang non nalai rakam di bola katurutuma cukup, ya nabe tolong kau yang nalai cini ni kina. Nabe ano kaya. Iya, soto mastelle na mape kai mino ke okandabu Iya, bintan mandang rotuma kento wawatu. Mino waka. Iya, binaka makalebu na siya mati kumain da buli sarchu makalebu. Membaleta na mape ke rotuma go. Gondo na mape makawa, okla na mape go na chin kawalu vesang vulka 5. Mape go erto bitabata na Australian kunime na Australian Science Journal. Do sobi kimni ndo binakata mo ni reda na mape. Ya da reda na mape go reda na kana bolai o kaya binakata mo ni reda. Bikim nimbe kana bakanda merutu mo ni reda so na ni bonu bolai di ndakambe ka bolai ndo tani toka. Sanga ni toto bata ya kau binakata mo wasi bikimni na mape ke do ni reda go na bari takachukani chronologically. Oni nang garede chico ni sabi bisa uchiku mai kasando chiku mana ni banua. Right. Yang kono nono me bakan jota kana boser rongo dana ke balangi. Iya, mena nono rongo. Iya. So the pronunciation. Iya. Na kena bakan jawa. Iya, na baka tau sarangana kara rongo da kena kara Iya. O kambe ni baka bola kana namu alelo Dr. T benaka o itumutungo. Itumut dona lain itu ngo na kena yala ko. Don mi itumuta. Iya, itumuta pada uli. Me uli kemenda ngana kaya boleh tonggo sela. Iya. O be bari takatalang alabon na biyan yon lal ko to kay. O yun ngo iyo. Iya. O haflina. Iya. Eto ngo sangga tonggo. Hatana. Sangga to kaya uwe. Iya. Iya, rong penakatin natin di banua. Dinasara. Totok. Dona itu tak kombola bisa mater toto kana. Itu ni ai. Boleh tu kayak coral reef. Iya. Quando buli ke chukin na vital no ni kuwa. Ngo na mape ngo me ko saba madal takotenya 1895 na Australian Science Journal. Dinasara iya. Sangke tonggo Dr. T vital nenian. Don. Iya. O tokanen tonggo o salanahu Sandina. Salanahu. Sangke tonggo o sol copy. Nene kambi tonggo boleh kena tahu pati kena udon salakan tu. Afangaha.
Sanjin to talani ni ko hana. O hana ia. Ni bosota na kene da butu ver na kanta meratuma. Ia ni ngai pa don ta ka chomba mai. Ia, dari tanga ko na 1895 map. Sanan dia sarang ko na ana ngai was ko na kene was lewe o itu teu wala itongo. Ia don me itu tiu. Ia, se ko ka chunga kina ni da gere de chunga kena was na mape, and dan gere de ni sabi so chunga na de ni banua. Me kona me dhob me na ngona ni kona kena kai. So you just see chronologically the place names and how it was written. And nanungu na numa me to reda batana map. Go. So hopefully you can see the difference. Yeah. Yes, so na tali ni banua go 1896. 1896 go Gardner. Gardner do bir talaga na do ni bandiki ang wala ni Rotuma in the 1800s. Ngona ken sin rin tak Rotuma na ngona ya. Iya. Na tikinango itu mutu. Iya, se boleh tonga kina da. Tonga na Korolosa village. Isa. Iya. Bati kena puna rosa makina bati kena uduna lelengo o mutu se toka kina. Dona tomba rebena. Iya. Kla mutu seranga na korne fesaito. Oh, right. Usarot Se tonga kina ngona korongo medo beniku. rot merebena kana itamba na tombara vi. Iya, balati ni nuku bulu sana ruru Ni beli ada bacuk na bono ya balak ni lida buka. Dokter tie boleh tongo dona kor Samoan village. Dona kor ni Samoa tokongo. Sangke toko talango dona kor Otua koi. Iya, ngo ronin ta kirira na wekane raparong chukumai. Ke bakaso na kormbe kasi na kor Macau. Era rongo dombe kana ngoner si tumbu ta kemikina. Roni rawa semai. Balatung ko na mapengo se bolon rin texar 1896. Chan kawal da sungul ko no. Iya, 1896. Dina saranga. Iya, malachin kawalu tisang bulkaono. Elebu chukuna mape kemini turang ken maram. We'll just go through it one by one. Iya, I think it's very important. Nanda rather na geography, balata na geography of a place. It shows a lot of things. It captures a lot of things. Biyo matanga nung kuroy may na University of the South Pacific was geography. So that was my major. So I love maps. So narakan bimbi sarang kini biyong ko na nung reda na bimbi ni nonda reda na mapi Macau baleta na yato talaga ni Banua rabakin balambaletaki and kaya yato and ando nang place names me bakaba madal takachukuna no maluseu na bimbi ni yada. Na bimbi niya, the power of names. Balati ni bunga na beya ni bunongo era tu na kenra imbalembali. Na wakando raba i fatiaki Dr. Tie baka madal tak mongo na kako uea endona ne nutawa era ndona ngauna. Oi. Iya batake na itumutu na kene imbalembali e musuki se musuka balata ni atamusuki mai bei itutu. Reva. So ni balembali ni bosa e da gara na na pamatala uea tongo iya batake na wakana be korkor baka ni tongo Katong marawa na itu means district. Oh, isandin. Right. Sabi na kabali bu rabay na numu wasya chukumena po sa Barutuma. Ya be pepche to kumbek mo na uduway na be korkor to mo sandin. Totokan din Tok. Kana kambing bisar nga ko na nanta may ulida na yan yung Rotuma. Ko na kamapin ko na 1898. Dala saranga. Chin kawalu, dia sang bul kawalu Nagaliti kinong ko na din tamata tamusakayani. Erangol may Rotuma. Nanon may katone so ni tukutuku. So na kaya bolaiso. So tal na mape, so tal na kaya bolaiso. Bakaya dindi na bakataw na kaya talita. So era do talita kambeka na geology. Era na bola ni tukutuku membaleta na batu. Kena beka baya randroin ta kana beka itu membaleta na nuku. So nakabaya Nakabaka sara na nomuni beo sita kachukumai na bimbi ni iada ni Banua. Okay, ito tala mapengo. Na mapengo orto wantak sarchunga na Fiji Museum labo. Sande na. Iya. Sa chuk sarngakin ko na iada ni Koro. Iya. Pada bola bo biada putusan iada ni Korongo. Iya, enandau maka erna talita katalanga na wakanda meratuma. Merarongo ni dabuti non reda ni Koro. Yo kerbe buso tinga ke baka sini dabuti na kene dabuti ni narongoda.
matau wiki muni ndor saya ando ndor tiku buna udonongo ndor the wirsar me me atale ki Iyo, totoko saranga o manga lebu na kau me bulida iyo me baleta ndo matatu nga veo na vitu na tikina ko ni ko sa me ret saranga na vi ve korokor kero na baka tolo tiko yani ve kimni ket sarna ve kanda me rotuma binaka baka lebu sarna sema tiko mai na vital no ni ko. Thank you so much for logging in, because we are all learning together and learning this beautiful island and learning not just the district, but now we're looking at the names of the villages. Yeah, and thank you for all the respected elders who are here tonight to explain a bit of things that they know, so that we can be part of this conversation, discussion, talanoa. Because a lot of young ones, I know they are listening in and sitting at home. Na be talanongo Iyo, binakabakalibu sa kabi kimdo na wakanda merituma. Darati ko yan na tikinango utumuta na korongo o fapufa. Dr. T. O losa. Iyo. O halafa. O lulu. Iyo. O maftoa. Sandina. Lopo. O upu. Matusa. Ahau. O poiva. Sandina. O jolmea. Sandina. Melsaa. O salvaka. LCO. O mea tongo Dr. T. O mea. Iya, toka kia narara na wanga buka. Isa, totoka. Totoka ndina. Iya. Sangai pep hewa. Andin LCE. O lopta. O inafa. Sangai toka ko na ikil-kil ni wanga. Dakilili yung mana tikina. Iya, kasar chika o mariata ringa moto ni bolak sar chika no koro. Iya, na tikina malaha, tikina narara na wanga buka. O inafa tikina na ikil-kil ni wanga. Andin. Sangai o peptea. Peptea. O marama. Sangai fafa isna. O noatau. Sangai urutu. O sota. Ututu. O utu. O kalvaka. O ulia. Sio. Utia. Iya, ucia. Iya. Sangai uwan heta. Sandin. Sumi. O chuchu. Saukama. O hanga. Tuai. O tuakoi. Savlei. O fea varere. Feavei. Wata ke lau. Lau. Iya. Totokan dina. Sanjina. Is kero mi buso chukani ke maka kero da buta dalam beka. Sona ede ni koro. Babi ni bina kata chukani bakal lebu sar. We kim do na we kanda mi rotuma. Ena kena me da buta chukani na ede ni be koro. Isa tabu chuk mandaro kanda ko Dr. Tio makarita eresito. My home is Malsaa. Isa, totoka. Manala ko mandon sa rotuma. Kebisuri tumayo. O Melsa ay tok meta kya. Melsa iya. O malhaha wala ka na strip. Sande na. Oh, totoka. Isa. O yo ko mo. Iya. Isa. Totok na namunia ni koro. Iya. O Mrs. Eresito. Pinaka bakalib sar we kim nila sem chikumay. Tumbul pinaka mi Canada. Eta app pinaka bakalibu. Tumbul talaga may biti na sem chikumay. Sabi suriti chiko Dr. O Busato, Mrs. Rangamoto me ni wacho na komenti ko Dr. T kentor me to ngande rutum. Isa. Iya. Ngande rutum ndang butu ka kede bakan na korongo. Di nasaranga. Ndang metal no chiko bakar to kon kanta merutum me. Baka da bosam butu ka rutum o kayo ndang ngono na la korutum. Kanti nasar. Ndang butu ka rutum. Totoko bakoti. Binaka balib rotuma. Ena me libu nakake me bulida. O mananga ni ko sa tali tak baklebu ni sange rabio mo me rede na ebe ya ni kor Dinasara. O mananga do ya ndo ndo kilatu nga o ko ngoni be o ngoni ni malhaha se o ngoni ni chuchu se ngoni ni pepche ingo sanga mi rede ko na bitikina bat kena ni kor totoka isa vida na wakang kumay na koro Dr. T era brother ni Lot Katolika era turangan beti sora sistan ni Lot Katolika era ndaw lako erotuma Sanji. Era metal na taka na sautu kerutuma. Kako sina ina wasa-wasa. Yang sautu na kena ngel. Sa dole de chukmanda ngayon na itamba ni ubi. Ubi, iya.
Tama-tama ni ubele lebu. Na mol ni rotuma do kilato ni do kamida. Dina sara. Sa din. Minta nga kio turang ni rotumu sangkas to bang ko sali sarang rotum. Din na to. Tole lako nunggu korle sangana titi. Sa. Iya. Nga nando to salak meawin kung to sama juga usali stali na kor. Iya. Usali tarapal usali titi kenengu. Iya. Bela tenang kele ento na yeule bendera kai gendera kau bakas mata kana vital no ke Mr. George factophone na tukuno ko na in the 50s and the 60s na lista lambe ko kone mbaki sa uchi kako sa tutu batatunga nanon rabi kawitaki nanon rabi lo mani merutunga because it's so isolated sindana kai bisa nanon rabi kawitaki nang bulan-bulan ni Banua. Bulan-bulan ni Banua. Tatok eh? Iya, ta marutak sarchu bakan lebu. Ta bakan ni binaka cukai ni na mada ka tumai. Lakatal cuk mai vital na ndo bulan ni merutuma. Se merin mai daba ni kuwa. Karona no made sa mai daba. Se sartambil mai ngor na wakanda na rutum sarangan repatal me tomental cuk na vital no. Eda beta reala bo. Au na baka tambo yang bela sa orto mai tele orto sa wawatu. Orto na lai mageti ko bane makamo. Sana. Mando teleu. Wawa teleu okay sandon. Iya, isto do pusat kim dala turang maram na tao biwalinga. Iya, liu mantangar to na rotuma. Sa uchi ngangon na sano ni tasir do bakam ni binaka na petalo membaliti ni tasiria. Do tel na mapengo. Sandena. Au biawasia na mapengo baleta ni ngona mape ko apa madal tak cuka ko ela ko tel na cinka bitu bit sanga bulu. Gona mapengo 1770 andro ini taka na turanga o tupaya. O koe anona turanga do soli bakasala ni Captain James Cook. Turanga ni Tahiti. Iya. Ngole moko ngai non robital no mi Tahiti. Ngai kere orto James Cook. Me bakamadal taka endo berto na do soko me Tahiti. Me bakamadal taka na vianu itiko. Yo koe na nindareda na mapengo. Tiko saranga koe mai Tahiti. Ngai sangai bola koe na adini anu me bakatau saranga na bonua e kilao koe. Ia ke bakau nandu siela bona no mubeni ona rede ningo orotuma. Ya boleh toka. Tisia ia. Sanja na rotuma ngo. Rotuma. Sanja. Ndage rede na turanga ngo tupaya turang sar ni Tahiti. Tiko sar mo koe na idambe nisinga. Ngai bola koe na yanu rotuma ena nona mape. Yo baka samta ka dokter tia baka lele ta ko na pena ngo rotuma baka lebu ta ka tondo koe. Iyo. Kan bale there must be something special about rotuma. Iyo. Bola sar nga lebu na vital no itiko membaleta na itukutuku membalita rotuma. Gai na kautalita ko yo bena mapengo ni rotuma dobir na yanu e abolau ko yo irnan roini tiko irnan roini nga ni talno chinga ko talno chinga to no ko na yan ngo tarabongo na original map ko en roin ta ko si chiko sarngango me London sandena ya ngona tuba ni yanu ngona kenan roin tek sarnga me ngone 1770. Ya, nanon sangai da kabna bandinti ko irana historians sarangay to pala mer waswasya baka matela la gona mapengo dare da se toka mi kinoro tume da kya iya ngana kena non rabina katir mer kilaba ko matata so they have to compare to the actual location, so they had to make a disclaimer. So the disclaimer they made was that Tupaya was writing this, was mentioning the names of places according to what he remembered. And anon those soko, anon soko na biyan yan, anon soko na anon wanga. Boleh talaga anon bitan no ko about Captain Cook. Taring ko Captain Cook, how long can a boat travel from Tahiti to Tonga? Gay doon na karto tomboka na turanga marama may orto na turanga ni Ngilandi. Orto nga redorto ni tukuno Tupaya. When they travel from Tahiti to Tonga, it was shorter. But when they return, elew na ambatinirto sangata menadang. So that was interesting. That was another point. Ken karua, the shape of the island. So the shape of the island is determined by what he thinks was important to him, based on trade and ceremony and all the traditional relationship. Yeah. Go
the current map ko sangay bartang go the next one go na karto sangay decipher taka si mer sangay baka madal taka matilalay na dava ni mbalimbali ni kay baka madal tako tupaya. So if you look at the north of Fiji, that's Rotuma on the top end. No, that's Hawaii. Gore. Kambalo Hawaii ngo. Yeah. O New Zealand ngo. O New Caledonia o Vito Rotuma ngo. Rotuma gore. So Rotuma was part of na nonra do soko na turanga marami ni Tahiti. So today's discussion is to acknowledge that. Wow, o baka sa mata ka chiko Dr. Jere rong kevichi we are cannibals. So ra kena la comer na rere, kembal ndara kar na kila chong bleti Rotuma. Na Waimbeka na uto sa. Yeah, I think Rotuma too was na location, The location of Rotuma was strategic on so many levels. Non bisoka ki mai iramadangan na ngona sarlang mikina papalang na wabono Rotuma bono rendo kelkina. Me baka tawani kina non ra kakana. Sara me baka diang saranga. Na bono Rotuma endo keletu it's a very hospitable place. And non rendo bola tukuna non ra kawitaki. Baka tawan tal non rakako bisotek tal na men rawai rakot ratoso. Sa roto me dakabo tupaya me baka lebu te Rotuma because it's a strategic place. Berkela chiko na kango Rotuma chiko kya. Iya. Sandin. Totoka. Iya, ko sarang bek nga na tutim bek nga ni mape. Iya. Ubinakata mo wasia. Weekend na vital no ni kuai. Onitaka ni onitalitaka na nanda sikule stali ki Rotuma. Membaleta na kena tawani. Anon rabisoka kina ngase na ngono Macau, Ndare dia Tahiti o Rotuma ndobira na yan me bola tu paya. Me do chingo. Iyo, kung no mga mendare da matangani bala kalakan na bandidik ni nonong wala mayo o Professor Thane, Lady Foggett, nanon Mikil Kelly, wasiang ono ko men na baki tin kawal rusang bulkarua 1822 bakachu mendo na turning point Rotuma. So everything that was happening to 1822 and everything happened after 1822 kwa sanga bitaw ko ne wasi na label ka din bitaw ko na kaya Rotuma up to 1822 o kwa baka kachu ko na prehistoric proto-historic period. Na yadini bono ba kimem do banta kabali bona bandindike ng Macau, prehistoric proto-historic period. Baka ndoni chuka ng Macau kena baby saw enga mayado and andon ng lakalakaya. So proto means kind of new, something that is happening recently in Rotuma. Yang gosa na non rato bandindike ko na non rato bakikili. No bartangan gosa na mape nung na mape abartako Professor Thane, kuwa na nambarabi o Maka, Bay, Maka Bay. Dari doon ni wala sarchung bak ngay berto, wala kang berto itu, yan kuwa na mapin ko, iyo. Motusa, wala ka toke motungo. Motusa toke ke? Iyo. Yan na buno mapitak ko o Professor Thane, na buno arto kilikilkina. Yan na buno yang kuar saranga Makabe. Yeah, very interesting na bekarto kunea. Me kapa madal taka chuko Professor Thane singa buke lulu. Archaeologists when they excavate artifacts they try to determine number one nandra tiko nandra how the villages are laid out. Secondly, the kind of food that they eat. The nandra diet is very important. Ia me kanir to kil chunga nang batin barabi may Makabe. Sa Makabe site erto bandin din nataka na lebu ni ika. Kena suinika erto kili may nabon maya may Makabe. Nakabaka lebu yang aso ni tal no etiko yang goso ni tuktuku biba kurumbuitaki kune may Rotuma na kelkelingo ko na kelkeli may Makabe. Arto kuneki na tolo nung dolo tolo sa ngabulka tolo na be matanggali suinik. Nanon to kilikil ngolo meninggal, to kilikil kina. Arto kuneta langai son suini kalabo na suini buaka. Arto kuneta langai son suini tamata, tamsakayani. Kuneta langai arto na suini mbambale.
dolphin. Yes, au sige biro torongan tu rakila na ni Bambale. Sa to sa som. Na sui ni Bambale. Dena chukumbe kana dana bakarotuma. Iyo, ke baka tu klana wa de barotuma ni dolphin. Erto kunia talangana sui ni Bono, ke na so talangana sui ni Manu buka, wata ke na sui talangana mbati ni Koli. Me baka pamadal taka chuko ya o Professor Thane na singa tusiti buke lulu. Ni kunia talangana orto na dog teeth. Dog teeth ya nakaitu kuno o Professor Thane baka redo ko na mbati ni Koli ko ya takatuka me baka me ukuku. Looks like it was introduced. It was brought in. Either brought in from Tonga or from Samoa. Or maybe from Fiji. Ni dare da obiti baka me o sa o rotuma baka chikundo bono era. Siamo bat ke chikina na tamata tamusakani. Rtola ko me ubea, rtola ko me futuna, rtola ko me Tonga, rtola ko me Samoa, rtola ko talanga ni na kanda me biti. Dare talanga obiti has some influence in the language of Fiji, and then kami rongo da bita ko bola na kami baka madalta kai. Pamadalta tal chunga fisai tu lobo. Obito kun sanga ngor na daba na alphabet baka rotuma na kakedea. Sarotu na lebu ni di matanggal tamata rala ko mai. Di na sar. Ena buna ramai soto batakinai. Gaindo tala na karto reader to na bin gani bibili siang ni takarao. Erto baka rota ka chukani rota baka ni basang bul na kilo. Na lebu ni gani bibili erto kunia na buno ngaleleng erto kil kina makabe sarangando na ibaritaki ni oira na wekanda na rutuma na ngona Macau so pre 1822 era baka nga taksaranga na sui kena ika kwa rutuma na to tomba na ika kena sasalo ito iya olobo era kamu dora bandindike member letir na ika kena mendare da manda na ika baka da daga sarabat nak naka ia ni sember ni tangole me dala kirida na ilava se na ika vandidikit kino labo na lomo ni bikau tukuni ngona kina na lomo ni bikau ndona ulni bono dana chukumbe ko solhoi solhoi rote chukuni ronan rauna mita na kana vere kombe kana ulni bono ya solhoi embo toka kine so na ngele se na ulni bolongo kune talanga kine viwa na matangali moko bakambia kana buno sale bo me muse sale tango makito na buno ya dia sa kaulele no wildlife ndakamba habitat so native forest kwa sa kurisa ngome me solhoi kona ulni bono der to kombe kaya me rotuma ke dombe ke kilati kona bonongo ni tukuna talanga mai na ulni bonongo kuni ngone kine viwa na bi matangali moko tin ka ono na tin ka lima ni basota na matangali manu buka so na manu buka era buka me waitui seabirds so na manu buka era chiko ibanoa land birds arto kune talanga rua na matangali mbeka rua na matangali mbeka tagarede a ortuma sautu na lebu na beka bakango bakana manu na manu rangasi del ningele manu buka era buka me waitui sanga tiko talanga na manu buka era chunga banua kena rona matangalimbeka ia na talo membale tanambeka lo bongo rede chikuni satu kuni sama yaliani tol sanga bulne mbaki sa sanga ne kune na matangalimbeka osam taka dokta tini na reference ngo ko me verto klake o Fergus Clooney batake Dick Watling 1982, 1984, 1985. Ibig nembak ya sa what's ko tulsong mo nembak. Kembal bale menangoni asa erna kelamba kana wakanta may rotuma. Sa ke baka sa what's ko na so nambek. Ya nangoni arto lewi bolaki na itukutungor to na beo kanya. Dick Watling batiki Fergus Clooney sa arto reda ngaro nambek. Your latest report sa what's nambek. Luar sa siya ni kunendo nal sarap cuma na so na itamba pati ni kwenda na bitalo takachiko so na matangali manu kelite ni kinorotuma iya endo na manu ko kelite ni kinorotuma no bartak manen ko so na kena itamba kun search ni bakana it's a rotuma myzomela na matangali manu ko nita kan na bartak ni ko na kena itamba nita kan sabe ko bikem ni orina onina ronikila it's a honey eater it's a honey eater. Klano yun na talitaka. Muningay sarapa may naitamba ni honey eater. Go.
ningai tana takamengona matangali monumonongo tukuni ni kunenga mertuma sabada ni sartunga mertuma Sandena. au ni takani ni talitaka na rerevina kani monumonongo totokan dina ke bakambe ko ni sare na monumonongo ro ni ngi bolatok maira ke ni sare na monumonongo Totoka rerevina kai. iyo so it's a hani ita kunenga mertuma Bakato kono toro kana Canterbury Crusaders. iyo di nasaranga ngore anggo saranga na kena monumonongo ro ko binaka to kana kena na butina lolo andam-dam so talengo ni tambango boleh talanga melindo ni bana no minindo na sitambar to takaba na Fiji Post se postal Fiji na kena balatek me na monumonongo tiko na kena ka tangani tiko na kena elewa na hani ita kona mais mela ngo tukuni ngona ni endemic to Rotuma totokan dina ni tagareda na sautu ni bono Rotuma tiko talanga kene sona veka viva kurumitaki me bakata kongo na manumanungo na hani ita ko talanga kene tamba tukuni ko tokana sana mawi ayana tangani iyo Dam lolo. Iya, lebo na kena dam totoka chuko na kena vi manu bango iyo danu itaka bertone si chuko peka merotuma na kambimbi na kena maroroi na yadi ni manu maroroi talanga na kena tuku makawa ningo na manu ngo kelete ngaki na rotuma. No kanta George factor phone kakwe abombote sarre dembe ko indo. Oi. Na unorando tukena merotuma. Isa, totoka saranga lo basukar listale, mente sarap tal manda na kena rock. Re binakan din ngo. Janasar. Re binakan na kena roka, ngo na hani ita baka dani saranga ngo na hani ita merotuma. Binaka baka lebu, gondo berto na manu ngo lebu sarana itamba ni manu ni chukungo, mena wasea ni bike weekenda, ngo na hani ita gotalanga na sheath-tailed bat sen mbeka iyo angondo berna mbeka indo kune bakale merotuma na nono to bakadindike o Professor Thane batikir to Dick Watling da babi ni naktalanga berto na Nature Fiji o to na Marangeti Vite na nono to sasangatiko me tango makina manumanungo oi nadano Na Armea. Oi. Binaka bakalevo George K. Marietta. Iyo. Na yada naman mano ya. Iyo. Kona man no kona hanita ya. Goe? Na Armea. Oi, Armea. Binaka bakalevo Sara na Vivo City kumai nanda kilati ko na yada ni man. Dan sarang abakarutum ya. Sandin. Armea. Totoka. Totoka bakauti. Iya tukuni ngona na ngona talamin na talo ni Mbeka sa sekani kunya na Mbeka na ngonongo sa tukuni ni sa extincte sa sekani kunya na Mbeka ngo for 30 years. Ngona rere ni Mbeka ngona rto dakaka bakuko na Nature Fiji na rto sanga merto bakaila bola taka na kena bakarita kikesar maroroi na nanta manumano na Mbeka beba no merotuma bakatalanga kina may viti kune talanga may rotuma na Polynesian trilla ngo talanga do na matagali man no itaka ni sobi kimrimbiak sana reida ke chikumbiak na dana barotuma ni gaimbita talanga may ra pinaka bakalebo George factor phone ni klani bunga naman monongo ni na kila na nomnya susume merotuma okla ni Indonesia merotuma in the 50s and 60s. Iya, in the 60s Polynesian trilla do talaman manungo na strike bill iya tukuni ngona na man talangango saga me kunital chungango bingo na ulni buna meluto kaya koreanito iya na lesser strike bill totoko baka uti ni darida na bi matanggali man bango ngona bi man mo na rekletani may rotuma do talango na Polynesian starling Lebu toka naman man Sanden. iyo nono to dakatak na bakuko na Nature Fiji Conservation International nono binakatang balat ni rakati ko ni lebu chuko na merda ni man monungo na kalabo
bakatalenga kina na maina ko na manu bo ko sa ilak minggo ramay bakatadana na be matanggali manu ko na non rambulan na bising ara may kanital nga na loka ka baka lutuma kina na kenda wilwil kena musuh kita lang bakatang doon na bekaw iya na bunaran daw tiko kina dia na saranga iya ko saranga yan na talanoy tiko iya and nanu mementa vitalan no membaletan na abi matagal man kaya nakaw binakatmo siya o kala labo binakato ko me wase so kami membaletan na ilaba yang sambaw tutok din na vitalan naman ya Dr. T iya minta wakasumta ka chukon na vikake ke na vi lumbula ke desemati tu iya ni na man chukon na ken rayang dina iya ni ramus na bunar chokin sa real sanara ni kunikina na lenga tukunungon ni kwa na hani ita merutuma tukun indo na kena ibarita kindo na man se na taxonomy kau ya ni mai Europe in 1846 endo na turanga ngole ni rotuma ngai kunia na mongo mani maroroya katawana sa chuk sarango mai Ngilandi abakatalenga kina na between 1873 to 1876 ngole ni ndo na Challenger expedition non to ngole ni rotuma kartoli kotongan mikina bida na matanggali mon bango kasara maroro itu me England me London iyo but dona kau irang ko non rado binakata mera maroro na bi matanggali mon bango belatan ngon sarneli ni kina o irang ngon rotum korchungo England jaro ni rangande ni na British Museum aranir la kere da ratu kono sa sing ni kuna mon ngo merutu maya godo na kena ibaritaki ni mon go bulut ngon sembulut kina tukamuni kena tumbu muni tamsakaya specimen iya kena ibana nume tukun ngore ni from 1870s era lebu sarangan manu era kau era lima itu ngana be museum mai rope wilkina na museum mai England gaindonga naturanga na dano gardener ngono kon dobirto nan rentak na mape 1896 and 1898 o koya do saranga bira he was a British zoologist British zoologist kono na laksar nga ni England ya bingo rutuma laki kutumikino kwa lebu na bimatanggali manu kasar marro itu ngome England ilabo 1896 so talangara chungome na American Museum of Natural History in New York kaya kasor chungome Amerika nangona sana wotikina na komindi they can go to the American Museum of Natural History in New York so hirsangan ngone rotuma belatini chukumikina 130 manu bukara kumuni mai in 1925 sambaw tutok din na Dr. T embo da ka ba talangan na may bit na Fiji Museum ramarito so they do it for for research purposes balatir kailangan ira na bibisaw sana yada na burubura sana luto sumbukin na wili beba kanta tukun chika na manibusi na kalabo na maina ira kedango kwa rameda ni bi manumanu kwa ratuma kautu nangon rakai kawian merlako boya nikina ela ki baka lutuma sombo na wili ni bi manumanu dono ko taro to tinir ba warong chuk mana wakanta ni ko wuli kina ra wakanta meratum na American Museum of Natural History ngo kerla ko ni kin na bi bubaler sarang mo na bital nango ren rabital na sarang akida bendona kureita mera lakso na volt rale reida don abi manumanu Dono saranga ni rangoleani ralaki kerkere merlaki reida karli sarabana beka tukina iyo dono saranga se soberan rabitartar me kekemni ranyo bitartar kertana natural na museum me New York asa mai pertanya dono saranga merlai reida dono dorkan le buni la ora de chuka dono rotol sanga bulan mon buka raki tombo mai non maroroya kasar limbiu tu na museum so no le sordo dunru erdo kaila da po di selebir renta dono merlaki kotomena manu buka da sinkila kerkere se dambe kaya da ngunea patinir na nantangasi merutu marsar baka dingo so terangan muna sa real limbek iyo kaya sa muna gay da ngo sa sa kadira kuni sandena sa tunga na ken rebana numi tumbe kana ken tamba se tumbe nga na ken na taxonomy na saramati tu na taxidermy era maroritu na manmanu kuninga merutuma ayaw sa totok rutuma
Makasumta kana bebo nongo e basona ka kuna nga mai viti. Iya. Ya kortona monia batika nambaka ya. Ya sangat limbulan tana bone bro. Embulan nga merotum. Bulang merotum. Iya, may nalo mani banua mentangole mandani wasa-wasa. O lapo e taka sona bandindike me baka sona nguni sala rado bantak non tangas merotuma e non rado ngoli, so rado siwa, e so era baka ngataka nanduba, e so laki thoka, e tiku talanga na moka. Iya. Na moka talanga mai rotuma. Au klake so me ko bikem ni na numa tiku na moka o stonewares. And sena fish trap. Dena sarara. Stone fish trap. Dena sarara. Ranyo ni wasa mai ke kau ni sena numa member ka me ko George Factophone and nanumbe ka ningon sengon lilimbe ka kina and na rede be ka sona moka ratu en bati mbara. Lo. Dena saranga. Kanto saranga Dr. T. Nda rede ngoni ando naturango zug. E bola ko ndar report na chini kadia wal sangul kawale. Ni reda ko ni banan ra rosong bul kali na be matangalika. E mai ndike boko ya en e rotum Bisa bili ko talma. banan ra rosong bul kali ma. 425 species of fish. Na be matangalika man nga reda ko en na be lebutal sisinai. Din. Na be karatu en da talaga nakabi ko mo tika me kan ka da buka na buwa ka talaga kunikina. Na sini buwa ka na to me kilikeli o Sein. ni Iya, tu kunya na buaka. buwa ka baka talaga kina batini kuli. Ngor sarna labo. Viva kurumbutaki na raida iyo. Na be wale ni kena nonra tomboka na ika me baka sa baka matal taka toka ai. Doka nanduba na kena tali baka mata na buno mera doko kina naika. Ilawa sangka cuka na moka. Na bumo tena baka sa ucan mutalo cukup bernangan. Na be buno baka taki Taiwan. Ertuban na batu me na moka. Iya. Mai viti talanga itu na moka sa baka uti mai. Iya. Viti tu na moka. Yo merutuma talanga. Rotuma talanga. Talanga kina. Rotuma chiko na moka. Iya. Na wale ni ngoli karau tondo. Lako ngamen na ua na ngone ndiki na mach. Sartu na ika na lamani moka. Kana boso baka viti ya. Ngaloba ua na moka. Na moka ngone ai. Na stone Stonewares, stone trap. Iya. Yo, bata pun kon na wale talanga ni nonrando tomboy kana marama kana turangan ni rotuma. Kero mai rede de viva kurang butikin dia de sombe kana wakanda. Kela cukup madal tanga da daktati. Iya, kero rede ko na iwale ni siwa erdo da kabana nantangasi me rotuma embelacar cunga na kena siwati na ikata pa labo. Iya, busa. Iya, na ika udumbolo bakato kana sakwe. Na saku. Kana mele kali boleh saku berwanga. Kana lebih ni sakwe. Iya. Era udum pambalaw. Udum pambalaw. Iya, karong garito ngon indo na ngon saler to da kabkina nang kasimero tuma. O ya na nonra ndo baka ngatakan na virta lawa ni tahu na pa na musi. Iya, ko ngana kita na saramba na spider Na spider. Sa na virta lawa, so the actual web. Iya. Era gala kayani, era gale kumuna mai. Kumuna mai sarang gay da kaba me into coils. Iya. Me ko sarangaya nambada ni ika. Iya. Iya kerong kay da kaba chungar bagan din kena kaba ni ko. Kero sarapot so ko sa baga dor chunga na wakanda may Papua New Guinea bagan bimbio Solomon. Na matanggali tomboy kabango. Iya, Kaya so era... Iya, so baka nakan dana kelarin raba kamadal tak ma iyo. Mbalet na ikang ko sinran rasuata. Baka madal kena baka madal sinran rasuata nambada merlay virta kay ni wai. Na kenela ko lang gorto la koy na bika undo tuki na so na soba ni spada. Artama ni soba le ni ready na video kabi Dr. T. Iso baka som taksar na lew na laman ni biko lo. Menemu sida kan do tuki na so na spada kalelew. Ngana ken rasoba era ni Rautam biakan ni vida, bebia lima siya ono na mita na bunikau, era tatar makina na spider web. Sarang kay lakoir na wakanda, may rotuma, sang kay lay kuil taka may ngona na virtalawlaw. Sang kay medaka may bakana kanambada, rang kay buwan tawa na non rambabelo, virto le ruas erto le tolo. Erto sang kay dakaba na non erto kaiti. Dakaba na erto kaiti, erto sang kay bukabukada, sang kay na uduni kaiti, sang kay besok makina nawa, batakin ang badang ko na birtalaw-law. Birtalaw-law ko, nung sabu ko tsukin na kayo, tumili tsuk na lang, sanggay tarat, tereng at tsuk na wati, sanggay toso tsuk.
o kona ikango na saku petira ndau kana ngair nandela niwa nakanga ndau tome rakania rakachia na bertala olau mani tador ke nambachin re ngata bakatal toka it's like a hook ngone tador ngaki na sa radina kaita ni sa langsung ngone langsung ngana kaita sa andre sarnawa sa kaler sa kachnaik o cara mbiuto bana nonra lomani babelo o cara mbade baka bukatal na kaiti kana kena mbade chungana bertala olau Kalau kini kerana numa mek rompita yani, de sobi kemni na numa chiko na ital noa yan, de sombe kabi kemni oni arongotan do na ital noa. Roni oni ngi waseta langa mai yan do na kakiruri de na report ni Professor Thane. Engare talanga Dr. Tino nonra kilabi na kanangkasi ni senga ni mbata kita nga era doko kina naika. Sangka pakatari na mbata ko na charcoal web charcoal spider web na tanda pakababalay. Merah ni tombokin na matanggali ka ko indudu na karambada. Era tombokin Diyan sa. Iya. Nak bali belabo. Iya. Gua sortalan na bi matanggali ka. Bikin dasara pamanda. Menagay pamadala kinolabo. Batong ko doon ang kas do siwa. So iya don. Turang may dolo, do turang do nun. Wala yung kasi nibuli, beka na wakana barang cuma, wala yung kasi nibuli, tulutang nambak may korohay. Na bimbong kaya ni was-was sa auto na was-was may koro. Kita do nun waitu nambong, sa auto na ika. Na naikan ko, may baka mandaltik man, raw kunde, o raw na wakanda ko, na raw research, Umo tilebe kaya nandakilachok kung beka na yata na baka rotuma na ikan ko ndakilacho ke herbivore kanya nga ko na lumi ndakune na inso na lomani laguna sinton da kuni takau na lomani takau lomani lomani tomba na na babalango Dr. Tino da na ngo go da babalango Acanthurida 3-day Adana baka sa inis so na adana bitin dito na kana matagal so na adana dumu sung sar na baka na dumu baka bikin robi mama to kana dumu te kana meto dito baka na adana may bikin na baka kaya baka ni turang ni maraman ni rotuma rano ni gaimbita lang amay na yadani kang ko baka rotuma bueno no to baka dito sarangan na Fiji Fisheries division na chinaka diwa wal sung bulkatol din Dr. Tio claro to la batikir to nalala korto baka dikep talanga na biman orto Vegas Clooney orto Dick Watling to na timi orto na timi ko ngo lo mekina na be ka lo re baka le bui rotuma iya ndo talang ko na parrot fish nta kila na karkarao iya scary day iya toka rakun talanga baka le era na uduna era to patanga ki ko na ika ko sakun le baka na dum na meto era ndo kanyanga na lumi Kaya na carnivore. Sun la ko bakit itong sar nanda kun dakaw. Balater na nanda kun dakaw balater ni nabunong angor tumbukin alum ni sunlight Through photosynthesis la ko makin nakakwa kwarto ngakin. Ya enatanda kun dakaw. Kunikin ako na sotala na matanggal. Hindi na. Tosa chiko nda buli abakanta sa kusima may ndari na ikaririb na kala sa na saranggo da kalab na karno kanta merutuma. Basa nga bulo na mita titom sarera na taon da ko nita ka oreder na ikalelebong ko narita na bas family ngo baka na ndoko ni bunji na kaw ambeka sandin nandon rangusulelebo de carnivores era kanyetala sona ika wow batali Ore. Batakin na ikaw. Tu saro ko na kia. Dakila ba kalib may rotum na dana ba rotum na rona. Arna kilambe ka sona bakanda iya. Isa. Iya na snap ni rotum. Radin do tan ko. Udah na rona Rona yo. Carnivo fistal nga ko na ika. Do kanira tal sona iko ko Naglabo sa klasar na sa rotum ko. Iyon dana ba doon tikir tok mo ro kan may rotum. Hindi nang ito kung sona ka na kangay walay. Anda may bakanda tak chicken na kanito. Sabi na. Revi sa rakata may bulita Di ko da bulita na manumano da bulita na ik. Yata baka sa siya na Lord John Needs Randi na. Totok. Iya. Si putal chuko na mo ika. Lebo na ikan ko norto bakanda hindi ka na bakanda to ya. Sa to ko ya. Na norto Basta le. Norto bakanda hindi ka na bakanda to ya may nabeya Umaka Bay. Norto bakanda ngaribanua.
Arto reda na kena be matangali ke wai. Andina. Agora mastale nando to ika may kantavo. Ia weka ngona ika turango na ika me sana goldfish. E toka na kumina. E klabe na waso talanga me biche leo kina na be matangali ka ngo. Bina kana goldfish. Iya ika kana bina karakela na Wakanda. Iya naka sangkai kai chukong kona dan kona walang na bonefish Wow. Akla ika lembe kana Totok. na kena sui iya semadalan dia bubu lembe ika lebu ika balabu ko ika bina kani suati kuntel nga baka lebu en waso baka makabe Totok. iya Plus ako mbak nga nila po ni... oi sangkai indo tal na ika rakunya baka lebu na sangkai Oy, ngong, di ba sa tiyak? Travel iya kuna baka lebu na tomba ya okla na zero tomato Wow. Era sotu kena be matangali ka taliso Andina. iyo ko matangang gorto kunya ramo orto na baka diki kinai be baka ngana no be so se sinai butu sinai ka rawa iyo orto ma Vital mbak na ika kunia tu kuni luya labo? Kwa rto kunia menor tu angolen na chinka di ursul kator? na be matangali karto kunya Kena tu iluya. banan raw uso wul kalima na kena be matangali Iyo. bombo tiana kena wulera sembere laksara merang kaloba na be yan Ya mantangan dongan turang eh. Wea iyo Kunia. orto kunya Sandin. nana wuli ka kana ika raw orto num saranga na be lamane ka Sanjin. merto wuli ka kinai ni ar na da katala kena tare la ko na mapping maka na mapper da kabana archaeologist ni lamane bonu Iyo. na maritime archaeologist mati kerto na fisher erto mapeta kitalanga na lamane da kaw Sandin. erto wuli ka talanga na be matangkali karto stawai iyo Sandin totok baka uti. Sa wana na busaranga na vital no ni kuwa. Ulita ka ni tali taka chiko na saraba na ika. So weekend sana bibia ngwal saranga ngo mentala kania mando na ikan bulan-bulan me boil matangando na ika se waki ya mastale binak bali besar bikim ni nasi amat cukup mai itu tali sebo isa obar tak tandu ni kongo iya total na ika sebo ni bosot tiao iya go iya gafish iya kongo korangan na sak iyo korto ndo suwatu mai korto bangata kaya na charcoal spider web right kona matangali kungo sinran suwati raw na kene bak magalai iya sinran indo na kena mbada kuni sangkai lore ngakina ya nile ko mai na web na spider me mai buka di na kaiti nandela wer tongkai lako chukon ortumba belo ni buka chukon kaiti tara chukon nandela nuwai na spider web na tara chukon tumbu Erangkai do de muria na bei kabango o kwango na gafish era tomboka erangkai mon salamera kotumiken ika kana benak iya Sandina iya isa totoka makoti ulita kana talanoa na kabina ni sigini kuwa talanoa ni ika kana bika kleiteni kino rotuma sekatelanga ni ngwile da kina na bi mono buka enda buli da chumaya totoka saranga ni ndagere na kona beka sama yalia ni ngonong ko tukun chukona ni 30 years ago sami extinct kana na beka baka pertani ya unita kana bitalo ni kuwa buke kenda menta tor baka bimbi na beka kleiten kinortuma so really appreciate your time to come and listen to us today as we did some research on Rotuma and a lot of the unique features of Rotuma. So many beautiful things. The ones that we can share today. As you all know, we don't have to convince anybody how rich the island of Rotuma is. Rich in nature, both on terrestrial as well as marine. Siya talaga ng wala kina na manu-manu kwa rabuka tu siya talaga ng wala kina ng gele. Na Vuaningele, na Molini Rotuma, na Ubi. Siya dapat alam mo Iyo. Tutimbo ka tayo? Iyo. Nandalo ka na benak. Iyo. Diba kasumta ka, Dr. Tina, kanda apolo sa ranaway. Iya limbi ti Rotumay. Iya limbi na kinaitalano. Dara kano na limaro ko. Iya ti Rotuma ni badi mo. Dara kawe tiki ko na kanda marotuma. Di nasarang. Dara kanda tutok mengo ratu liasa. Kacuk mo ko ke baka ula ko rotuma sangan ndo na hotel mo le mo debe. Ano ka nga bano kanda ratu liasa.
O ir na wakanda meratuma. Na non rayalo binaka. Non rapalingan hotel. Iya, na non rabalangan hotel. Erna be baka izilta ki erna be maroroi. Dina. O na meketi me singa todo me da bonambon. Sa katu na fara ronga wiki. Gorna wakanda ndau mama. Iya, nirto sana farma yo sana ambestal na ponto mai. Sana ambes na Sana tunga di bandua. Iya, sana ndonda ngabi kumrona submarine. Sendo na munromba bel role chuku sare wea. Erna kawete ki kenda. Iya, Na wakanda meratuma. Wakanga nando be kawete ki vici. Ramati vici rame marau nando kawete kira. Dina. Nando be rengu tel ngabana be kawete. Dina. Iya. Isa. Oh, singani sarang balautan la ko bindi ko na lockdown ko. Nango mendangan jam meratuma. Sebab dokter. No saranga. O nongonong ko. Ngonongan tolak ngakin na rarani wang buka. O sa ngutua saranga. Au sana pasi kantawo, biala ko kantawo ko sana orai. Au sana laksana aratum. Sa. Iya, la ko liratum. Ila ko rotum ko talilis talmay. Au sambes. Iya, sa litu sartu nga ni rotuma. Kando. Iya. Kaya ngo kaya kanto bang recho ko na tui rotuma ko sa lakaw ngan ko misali no mundo tui mbya. Iya. Kita belum mo, matoko yang kasin do siwa. Iya, au sana no tutu me chuchu. Totokan din na. Sanda benda na pagmanda na kanda meratuma iyo. Faexia Iya, nakabalevu. Nakabalevu sara ba, bini nakabalevu kemni ni wachingango rosa ngabul bata na miniti. Sana siya matala mo tako baula dana vital no membaleta na vosa bagarotuma. Au sa vanuniti ko ni nandona tala no ada linji, tala no kata-kata na rong vinaka. Linda na may rong ada soni tala no ni nona baga dindike o tako baula. Ndora katranga mdarkana na biokan na vital nongo, na vital no kibola sa tukunchuk bipola. Bebo sa ki bakar tuma, se bebo sa ki bakar babalangi, se bebo sa ki bakar biti. Iya na turang ni halan tigo. Sangka bakar madal tak mendarong adanya kami ko. Ya matu ngabi mo talo na bakar biti. Iya. Iya. Dan kira bebo sa ti be kedra kata mertuma, ni roba ke tamni ko kesona malani bosa, kira do butambe ka sangan indondonu. Sangan di bakamba kana kana tau iya kira me kira bosati. Ke bakar kira na ore dokter ti. Iya, dokter ti. Yang sa bolit. Boleh ko me ore. Ronan bilo, tol na bilo. Ronan bilo sul ke ba. Beto yo nan ro. Me ang kona nga ni rotum. Batorang mo chigo ni ang kona kami. Number 2. Dokter ti. Dorong tu me bich ni ang kona sole ni ang kona kandaw. Ni roso tu pati kero tuma, senga na kay kandaw. Isa. Yana buno na paste kandaw na laksar tu. Grog mo der tu. Iya, sebenarnya besar bikin ni nasi amati kumai. Benakbali na bito kon cuma na talo mi bali rotuma, da buli di cuma na keli merotuma, na bi matanggali mape makawa, na mano buka, na bi matanggali moko, na bi matanggali ika. Da kila ni kelita ni kinorotuma. Onita kan litaka na vital nongo, ya minta dem nga bakaleka, do man na membilo wai, do na bilo ti, sen do na bilo wani moli. Dan kay siya matalimay na nona na may bamadala chiko takobula na buku ni nonda vosa vakrotuma. To talk about it. Nawalim Sara. Katoka iya. Nawalim na kawat kichiko. Iya, isa. Nakwalim Marieta, nakafuata. Katoka. Naka George Factophone, si Tavo. Binakabakalevo. Binakafuata, yang nasafar tsaka manakabili kuwa. Isa. Nakabalik sar na siyam tsaka may levo, ikim domite levo, marido na lainde, tamay tumeli, tsini tumeli, murumbula binaka. Nakabalik sar na siyam tsaka may, Mrs. Mary Bulsoba-soba.